Obuhingi n'abarisa tiimu itwe nuko twatahamu tutyo kandi eriizooba turi omu rwenkuriijo omuri buyanja Rukungiri kandi twine omuriisa kandi omuhingi Mugiri Frank naija kuba naatuganirira aha kuriisa n'okureeberera ente za zero grazing otiireho na breed ahabw'okuba aha naacoka breed ekikumureeta naacokinga breed n'okureebeka ngu yaafuna ente nungi ezikumuheereza amate marungi kandi ezitarikurwara so naija kuba naatushoborera oku arikureeberera ezi ente technology yatiireho sofa aineho mashini yarukukamisa aine artificial insemination tukugira ngu naaba aine n'amafaamu naaronda amaizi g'ente zeeza kwenda kuzaaza aba nigo yakoresa so ebi byona Mugiri Frank naija kuba nabitushoborera omu program egi tukiri omu hururu y'okuronda omuhingi n'omuriisa w'omutaano kandi eriiza nk'oku nagamba ngu turi omuri Rukungiri kuba ori okwe hiine omuriisa ninga omuhingi ow'orikumanya ninga ow'orikwetenga ngu tuteeke omu mpaka ezi noobaasa kutwihikirira tugambiraho obuzimazima nitwija kushemererwa kumuhikirira n'obu waakuba oriyo noobaasa kutwihikirira ogire oti haza nyowe ninyekakasa nimbaasa kuza omu mpaka ezi tokaamanya okaba omunyamugisha kandi oba omuhanguzi w'okuhangura miliyoni 15 ogiitaho n'orutaayo rw'okuza omu ihanga rya Netherlands oyega eba batwire nibakora okwe oku batwire nibariisa oku batwire nibahinga niwe oije bigiita aha faamu yawe akasente kabaasa kweyongyera entaasya ebaasa kweyongyera haka woyegire ebintu okabiteeka omu nkora nooyongyeraho akataasya kawe so mbwenu kuba ori oku orikwenda kweyongyera omu mpaka ezi twihikirire itwe nitwija kushemererwa kutaahira aha faamu yawe kugiita omu mpaka ezi nyowe kantambure na Mugiri Frank turikuganiirira aha kureeberera ente eza zero grazing hamwe na breed yaine aha oku arikugicoka oku arikugireeberera ebyo nibyokurya ki ebizirikurya kureebeka ngu tiyatunga burwire bingi nibakira kuteganisibwa endwara z'amaisho omu nte konka hatayineho ndwara z'amaisho naija kuba natushoborera byona oku arikubikora omuheereza ndi Privence Akampurra. Frank twakwakira program y'obuhingi n'oburiisa yeyanjurira abareeba bariyo nibakureeba program abakira izina nabanyeta Mugiri Frank kandi nduga omu rwenkuriijo seeru omu gomborore ya Buyanja omu district ya Rukungiri. aha faamu twareeba oineho ente nungi za zero grazing so nitwenda tuganiire aha kureeberera ente za zero grazing konka tutakaganiire aha kureeberera ente za zero grazing aho oineho breed ki kandi egyo breed noogicoka ota ogihanganye nindiisiza omu rwenkuriijo aha omu seero ya rwenkuriijo omu gomborore ya Buyanja kandi zero grazing n'omurimo omurungi munonga ogu nkubiire ninteekateeka ngu buri omwe omu families eziziita ez'omu byaro oshemereire kuba noogira zero grazing. Zero grazing n'omurimo gutarikuhenda omurimo ekikuru n'okugweteekateekera ahabw'okuba nk'omu byaro omuntu yaaba aine ente emwe omuka naabaasa kugira entaasya erikusinga eya byona ebi aine ahabw'okuba ente emwe waaba noogireeberera gye noobonamu ritaasha tw'izooba ritaasha tw'izooba nikimanyisa ngu nootaasya emitwaro 3 buri izooba aho tokarimwa kushomesa mwana waawe kandi zero grazing buri omwe naagibaasa kwihaho amaisho gaabo nigabatiinisa ahabw'okuba ninshaba abantu boona biije beebuuzeho bareebe okundi kuriisa nabo bariise ahabw'okuba omuntu n'obu okuba otiine itaka noobaasa kureeba omu nsharo zaawe zoona waatamu ekibingo ente emwe neehaagira kandi abantu bingi nibatiine ente n'ekintu ekirikwororwa mbwenu ekiri simple omu kwororwa ekyanguhi konka abantu nibagitiina tinkumanya ahabw'enki nibatiine ente ahabw'okuba nyowe nkaaha nyineho abariisa bashatu abariisa bashatu twineho ente zirikuhika 2 kandi ebyokurya nitubirunda omu ahiihi omu tubisi ahabw'okuba twine emisiri y'ebibingo erikuhika acres 4 mbwenu acres 4 ahantu 2 waaza kureeba aha bantu aba b'omukyaro abarikugitiina nikiba nikimanyisa ngu ente tekasya heeka tekasya na hafu heeka tekagisi ahabw'okuba kutwe nitubaasa kuriisa acres 4 aha nte 20
nikimanyisa ngo uriya yayetoroza ebibingo omunsharo zeye nabasya kusiyamo ebibingo biri kusyanka fute nka 50 ari 5 cyamanyisa ngo entaho ne hageraho ekwereza emigasho yona eyeyine abo kubente yine emigasho mingi ito ntubanza tugihamu amasha tubone byo kurya byone biturukwenda aho kwantu batuyine kabeji tuyine urutoke tuyine ibingwe byo mbyetaga amasha so tureba ngo twabona emigasho erarugo mundi twarugaho tuza ahandi tuyamu amate tuyamu senti ezo turashashura abakozi then balance ninchwa mutu mwe natoreba ngwente emigasho yaba mingi ero kubasa kugasira umuntu waburizu akatunga mu ecyaro kwenda deni ente nka abingi ente nana yenda ngo yagura ente omuchikomera ahike nabona murtazi izo 30 ritazi 30 no process aho kwa ritazi 30 kuza kuzitunga nituziho munte ero kubera bleed aza bleed tutandikira hayitu abo kwati yankente ezinyine ni kente ya kashatu ente ya kashatu kindu kumanyisa ate nayemesa ente nimbasa kugira 50% deneje ya jizara ningereka nzaha ahiyazara eyazara empereza 75% na yejo njireka ate nzayazara eyazara empereza nka 80 abo kubobwe % netandika kuchendera deni nka 75% atejo niyo ndikuya mortazi 30 komuizoba aho komuizoba nene yakamwe mirundi 3 kandi ko rugare kam omweye kam mbenu tuba forced kujikama mirundi 3 konkate je mirundi 3 yitu kujikama ntujikama ahabwo kugira ngo yahika bleed eriyebonire mbeni cyo kugira ngo abantu bareke kwamani umuntu kwari kutunga ente yakama mamate abarira ebyo kuriye byajaha ushanga yarakwa kwamani ukulisa nkwenda kugumesereza deno bone kwika hari utuke aho urukwenda abo kubati yana maraho nashize emyaka 10 ndugiro umfamu nkabandi yo kandi nkabandi so umfamu kwe cyafora nashara mukwija kurisiza atahana maraho emyaka 10 twine breed chi eyo inaha nindi safrigian nyine mugerando nyine munajaze ekigenderwa cyo kuchuzinga ezo breeds kikabashirishi ekigenderwa cyo kurisa ezo breed noreba ntubatine mu bukugu bwo kumanya interije kubonera ato ntulisa urisa jaze ureba emberezi yabamu urisa frigian ureba emberezi yabamu urisa gerando ureba emberezi yabamu den kwa kwijo murisa urukwena ngo ayangwirwe kandi agira amate mingi no manyeze ente nizurwara munonga so ntubasa kubona mu type yente tarukurwara munonga atogo murisa ganyirwemo no bwakwenda gitwara umufuri rurengi ezente zine ndebera zirukushana ezo type zo wagambe ndebera zazo nizishana endebera yazo neshana kuyaho obuhangwa bwazo no bwahukamo abo kubanka frigian hate yinahika niyo ndukama mwamate mingi jaze nanka gerando eje gikoratire abo kwa gerando cyeri kwizire gikoratire tinkagizire bride nungi munongo mu gerando konko mu frigian nyine mu bride nungi konka ninteka ngo omugerando ko ni namara kujiboneza je nkahika a % yaye nungi aho kwa gerando niye kusinga yamate konka to akagishikize aha standard eye kubirine kamerwa hoje tutayayire famu nyinji no shanga niziteganisibwe kizibu cyamisho iwaha no yerindo to burwire bwamisho ente okuteganisibwa misho abantu abakuteganisibwa misho munte tabara kufayo kukironda konka mbatiganisibwe ngo abo kwanye ente zinyine na ente 20 tine fire risho kandi tine nero kurerisho abo kwatuzukurwara ente kwere kurwara bagitere mbazi amisho gafa
kurugira breed nabwo yiyaberoho yabere breed nungi munonga yarwara ngo amisho no gafu bagite abo kubana na nenturitinga yitu ya y'abantu babutosha mostera barukuri yiso mu kishaka neberimbi abinge nberagurra tabarukuronda bashaho ushanga dozi yaye yaza hansi ekikaraho munonge mbazi yaba mingi intefamisho ejento mwizoba nogirisa byo kurya ki ente ningerisa mostere zirukamwa ningihereza omukasheshe twaza kama twaheza kama ntugihereze ebikanje ebyo ntubiyo munayiro mbarra deni yarugaho tugihereza tukwata kayisti tutabura muka morasi ebo no kuyanywa mizi enywa mizi mingi deni ekirugaho yazo mu bwato bwayo byo kurya ishanga musayireji ishanga mu ebingo biro freshi den tubitabura muka cyacho den zibona ebyo kurya birungi zibonera kurugotandika zero grazing ine challenges zo ratunjira farm aha challenge yindi kubona farm obwiro bwinje nabashaho kuronda umushaho mutayimu ukashangente yakwatwa burwire hato mukasheshe omushaho nonda kumbona umwazi mwena bashaho tukine bake munonga tabara kutumara nico nagambira ngo abantu abinge niberagurra abo kushanga abashaho bataku babona barabaki uyune kizubu cyabashaho cyonka ebizubu ebyente ezaguziro grazing tebe kuba bingi abo kuba tuzikagira burwire bwingi abo kuba abo kugira ngo tuzukutambara tuzikabanda ibi bya furuto manyo bukoko bw'umuyitaka manyabiya mbenu ente zazuro grazing nkawazo bonere byo kuriya byazo no basa no butazigaburira abo kugira ngo nkasayire gitekaza munjoka wanozirisa ebyo bintu bitarukurwa mu kishaka zuba biro fresh intete zigarware azuro grazing katureba innovations za farm nyineho mashini yo kama ebiju ni nyongeraho ebyo kurya ente kuzuru kuongera ubwingi nanye nyongera imisiri abo kwatukora kuba yinente nk'ikumi kuzuru kuzara wabotayete katikere atente ziriya zitandika kurya nk'enkuru uza kushanga wabure byo kurya wabotete utatandikire kureba ente ukuzuru kukura no kora gumeno yongeze imisiri no shanga waba kubi munonga so ibyo kurya tubine amizi tugine aho kubyama ente haruho kuzuru gumanze yongera tugumana tongeraho mashini yo kamejo kwerireta mashini yo kama nunungi habwe nshonga amatete gakagera burufa abo kuba mukamo mu ngaro kuba kubana bakama abamwe beragariza abijwaro byabo amatega yamara kubashonondokera kandi ibijwaro byabo biba bigubiri so mashine ejo neyihamato munte nko kugagara yo mwibere egato mukana omwe tugiho mukani turukuzagaguza aha farma aha ino kwebaze kwera abantu abakwehinguririze community benefit abanyenguririza bingi nimbahereze mbiboye bibingo abamwe nimbahereze imirimo abarikwenda kwija kunyebuzaho kubararise biza abanyebuzaho mbagambira kubararise kureba ngo toko batinasa abo kuba umuntu aturana atinente ngo nerya munonga kor kubota mutinise umwe nagenda atandika akatareka ibintu byawono ijo kiyangahe twine mu challenge ya Katari abo kwa mate kurugira byo kuri ibintu kurisa amateru kumebe inerya hansi so tinka bwine Katare kamate kugira ngo at least amatega kabe ngagura nke 12 ninga 15 konka ntugaguza 10
abwa katari kutabaho. Hino mutindo go kutekateka kwija kugita famu yawe je Ni byingi munonge binakubiye ni nyana ngunyongera konka abo kutwataraho tabara kurebeka abo kuba ninyetaga bera yo kusibe byogoriye negura ho sente nyingi negura miliyoni 20 tinka zishikize ninyetaga mikisa yo kubitabura entekarya ekintu kimwe omurundo gumwe dene kiyamwe migasho mingi nayo tinka gishikize ninyetaga koma ko gukora pellets enjwa mutwe zanje nzetaga pellets ndiye ningezaho kugira ngo ebyo byona making sure ngo nabikora then farm ezamutindo. Okay. Aha farm aha ino kor kwenyigira omukurinde byo buhangwa bwensi. Ebyo buhangwa ningezaho abo kuba nkente zanje bumwe eshohera kwere kuba nyingi nzihembera nkwato bwasingo nzihembera eshohere cyendera ibyo nebinte bya ebibabire bakora abarisa bakuno y'abatara babajungu ebibabire bakora kuhembera ente zabo. Akatureba ntasi ya famu yaweje famu eje ne kutahizeta famu entase yayo tero kubi kuyaho kugira ngo amate kugira ngo ngari hansi konka omunte abo ku muntu orukwijara kwenda hunkenye na yayemere ninje muguza miliyoni 8 dena mate entene basakora entene ekora miliyoni nka mukaga omyezi mushanju so norengwezo tekazi ryangu yaziheza konka korona zibaze yongireho amatega ke yongeraho nikimanyisa ntuboneza famu munonga kurenga konka abo kugira ngo hatiya ente kwere gukora miliyoni nka mukaga omyezi mushanju hatiya yaryaho n'abakozi bakaryaho ushanga umutindo wagenda mpora utarukutwara munonga. Ano shohoza rutazo kwingana cyo mwizoba ritaza amateburi izoba ni mpsiya rutazigana 5 igana 5 no shohoza zugurwa ninga hine nkoko gukora muke bindi bintu nka yogati ninga oyinenka diary nkabante katekere gukora yogati konka nyinkira muza mashini yayo tinka manyereje enkora yayo mbwe ninyana umbanze nzo mbine mashine ezo turebe yana kubasa kugita kunu yo mwanya ogwabo kwa omwanya ogwa kunu abantu yogati mbajinywa mpora tabara kujinywa munonga mbwe nore wakora yogati wabo yine mashine mpango nono yetaga kutambuza konka nchiriyo ndiyo process yayo ni mbuza za China mbuza za Dubai nyenda munyetegereze beyi yahikaho deni tujobasa tujuguri. Okay. Biosecurity ya famu yawe niye hakwerinda ngo abantu batakuretera uburwire kugira ngo abantu batandetera uburwire famu ngizitire na chain link kugira ngo embwa zireke kuzamu kapa zireke kuzamu deni abantu abari kwija kurambara mbateriraho ombazi gukuru batamu kugira ngo uburwire obu yakubasa kubona okwe yaro batamuriya obukoko busigare ombazi gubwite deni abone kutambura umufamu. Eka yawe hino kwere kwenyijira umufamu eje emunonga abo kwakureta rwenyijira munanye umuntu omwe to kabasa famu eje nko kwere kwingana so eka ne ente zawe no Jose Mesota ente zanje obundi yawo tinyine munumi nyowe ni nyemesa AI kandi ntamwamiza gayinyena abo kubene minimba ntari kugetaga enumine ija kunde karurengo rumwe so ni nyemesa AI agamiza genyena no bogihirenka tuyine heduka ya byana yene nza kutwara enje kwereke na mizi tugina hagabura umuringo tuyine hebyo kurya byente kurya tuyineho ibintu binja duka uninza kutwara onkwereke. Tine challenges ezo wabwine orukoresa AI challenges zindi kubona omukosa AI zuruho ni zishikanki shatu obumwe ni nyemesente emirundi mingi oshangente naje mese mirundi nka mukaga
azi ekyo nikimara omuriisa amaani konka challenge ezindi kuteekateeka niziruga omu timing y'omwemesa ziza ziruga omuntu neeba einemu nka infection ziza ziruga omu flasika y'omwemesa oshanga nitrogen atagine ente zifeeramu so twinemu challenges nyingi omu byokwemesa so nikyo orikureebera abariisa bingi barikuba biine enumi ahabwo kutiina esente ente sex nitugiteeramu emitwaro 20 ate omuntu yaariyo waburiijo akatamu akemesa emirundi 5 miliyoni emwe n'awamaani so nambwe ninshaba abo abemesa nsaba n'aba abarikuguza AI bateho oburyo bwo kugamba n'abemesa akatare kabo ka AI keyongereho okwemesa bayemesa ente at least emirundi 2 ninga 3 yabeta yasyokwe akugambira ekizuba ekiryo munte yabogerekeraho yabojugumizamu mwene ekyo nkyo ndikushaba abarikuguza abaryo mu katare ka AI bagezeho kureba bariisa okuba yanguhirwamu omukwemesa ente zikabura kugarura. Omuntu wena orikwenda kutandika kuri sente ya zero grazing nasheme kuba nabayineki ekyasheme kuba nabayina famu atakatandikire kuri sente ya zero grazing. Zero grazing otakatandikire kugira ente osheme kubanza wahinga ebibingo koro inente emwe gira nko umusori gwa futi nkigana arigana omusori gwa futi igana arigana nuguri sente ebonera kandi ojo basa mbwene orukuza kulisa nobwo kubotabishikize konka gira kuwageraho akasara kacheke ibyo kurya byo kutandikira ekije gente kishime kwancherebe kachita ekyo zikente abantu binge nebakwate sente bazimarro mbiju byente akiza kuza ombyo ku feeding ento shanga takije basa konkente terkwetaga kizu chamani ekizu chamani abo kwamanize kuruga Kenya kurambara nashanga ente nizibyama omunzu yibatera umwe ezitire line konkitwe ntkwate sente tuzimarro mbiju tutakagezerente so ekizu kente nikyetaga ngwente ojukorre ahera arire futo mushanju ahari 3 obulingwa mbwena yera obwato bube buryo mumisho ezo zube zirufuti 3 then ogarke nyuma hero garka zibe zirufuto mushanju then ojisiminti ingireho ojukorreho ka forowa kugira ngo ente yanerya neba netagurra abweshohera ntuyine shohera nyingi koro kubatine cyokozereho ehatimba munonga oshanga byabe byondo abwenkari yero kubanesheshaho na namasha konkati yakoro kubosiminti ingireho byazaho munonga oyozyaho eshohere cyendera denente gumiza mwere kuri ecyuzu cyukwetaga cyamani no kwate imiti namakoko namabate yaba ni 10 oyombekere ni amabate anano oyombekere entemu deno tandikiraho obuyonjo bwente bushemeye kubana baburubuta obuyonjo bwente ente kwere kubeta yonjero bwiro bwingi nerware fumbi ahero kunagera amabere gakwata hanso bukoko mbuzo mu mabere so ni kibancyetaga ngu at least ahero kuza kubyama no basa kurondo obubizoro obugitereho no basa ahero kubanerira hariya no basa kozya amashaga gende ukora kantu ka ukora gumenota mu amasha kugira ngo abwo amashaga ije gagarike gakuyamba munki omukwinga ubuyonjo bwente ente gumebonire mbweno ente nayo kuraraje ni nko umuntu yararaje yimuka nakoremeromo konka yarara kubi nimuka arukushashe mbaju ushange mirumo naguyaguye konka ente waboje bya miseje nayo kwere kuyimuka ekwamate eyimukereresi erya orebente ngo eyino busingi turukwendera program obutumwa bwo kwereza bwo gumena kureba program ati nyowe obutumwa bundu kwereza abantu borokeshe merire kubanera isenti aho kwaburuka kwere kuri isenti ebyo kurya bibaho amashaho ne yoraganage nubwo kubotine mani ikirarugeho nikigira mani
mwena nisha babantu mwena abarukubaza buri family at least ebe yine mwente emwe deni kwero kube yine mwente emwe mugira omuntu ayimuka iri kumanye cyaro kuza gukora omuntu ayimuka kare abo kubente nzimusi abantu kare notekwa kuyimuka kare kuza kugereba kuza kugekama kuza kugeyera mbweno shango umuntu nawe kwari kuyimuka kare amagaragagera mamani kusingo kugira ngo uzo mu kitando siza shayibiri nogira ngo toyinemerumo kandi ubu mu rumuguru mbwena nisha baba kundeba mwena mureke turi isenti kandi abari kwenda ubuhabuzi mwije nyawe tukugira ngo ndufama wamani konka ningezaho mbwena bari kwenda ubuhabuzi ubwa famu yanjye okuwagirebe yinasi abo kwa nanye nyinabundu kukira tukugira ngo ubona nabanjera ngena bundu abundu kukira mwije bari kwetaga ubuhabuzi mbahabure ukundu kulisa mutera sumu yanjye sumu nebereho 085 5 nshanjo na 8 kenana na mshanju ombuze ninkugarakama yabare murongo kutereza obwire bwawe kare nyabo aho tutamburire ombahinji hamwe n'abarisa bose reno batugambira ngo wayejumbira omukwinga no kurisa kandi okakutekamwa amani okakukunda buzimazima toro kuferwa mujiri Frank yatugira ngo wateka amani mukuri center ya Zero Grazing no gwe kuberyemwe no buza kubibiri hine kintu chango echo kubasa kujiha mukande agent emwe ne kuretera wahangusya famu yawe aya tushobora ngo afama aha wayine hebyoma ebiru kama kwenda kwerinda oburufa obutaza mu mate oguno muringo gumwe go kugira ngo orekama okipinga amatega yogari amayonjo abo kuba kwa kama abinji abo kamisa oshango mwene besimuro myenda yabo nibe kwato mitwe nibe kwatankahi mwene wakashara mukugira ngo amategeke kwenda ngagumega riga mayonjo yateka ho machines ezo kamisa zuru kwiha amate kurugo mwibere okuteka mukani ejo noreba ngo technology yamani ahafamu kandi aha muntu waburijo konka kuwa kubotari kucibasa no basagumza muno okoresa abantu abarukamisa ngaro okusya obwire obura hiko kashangani waye basa wateka technology zeza famu omuhereze rizoba ndi Prevence Kampura kandi ha kamera nakoraho na Asaf turiyahebwa kandi nkwisiye program age nebereho burwa kabiri shahina zechiro kandi ijegaruka mu burwa kabiri shayitano zihangwe kankwendeze kurara kurunje